ya de me naked baby go abonte no enu ti na me twitwa wani so a kire wo sa konwa na wote so no ba sole afre so wo ba sole afre konwa ne so me ka kire wo wo ba sole afre konwa ne so asia ba ko nyaba na ate so be jimi a kire nipa kwasia food se wo enu maka no munya very careful na munya se wo bia buo bia no na konwa abuo bia no de na kodi ade abuo bia mo so lo hema abuo bia mo so lo hene enu mu jimi e kan kwasi asam egu amamre animu asai abusiafo eye mama part na chese yete so kasa na fe no ajoin ye wa ha ya wa live e YouTube for comment part to comment section e fa maye Naana Brown na fe so eye Isha modi na mama part na di eye mo social media no eso na afe no ajoin ye mamenka wo se Isha modi ebeka se eye Naana Brown entokwa na one no ekono mbetwe akosi se esanse ono ababe ye nkoso hima wo so tuom ene ne potem mu ne de eye ade Naana Brown asase na oteso no ono Isha modi di ni tumi ebema yetu eye Naana Brown ede na free eye na asase ne so abubu ne dan kra de aka ho na ye de ho no aye amansan toilet wo ho na chese Ghana fo nyina wo pe baby achia se bi to abetimi akọ no wene ensema eye Isha modi kan ya Naana Brown ema na dapa na afi so obeka se mama part wo naked pictures ne ade ebrebia atwam eno so na mama part so ede amema no ewo ho ba so a no comment ede amaye ewo shodi yes asemro sisi ababia akwakoduru na no aye de ankasa ankasa asemo Asha ade a asemo okan ye no se o tumi sisi a sisi o ye nkoso hima ni obeka no obetimi aye ama na bemu nso ne tumi no de kasa ede na obeka ede afaun ade pameda se ma me F00t kase na me nchia ahwefo a ehwe TikTok for baby biara mo hwe Facebook YouTube for nyina na me insure mo sa mo van che ye nso aya na ya homa no network ya homa na ha adwe ne de ye adwuma to group a ebetimi abasa nti adepa Aisha edi but etrebo ho a mo me yense no kwawe se ye no kwawe ade bi ana even so bi ben kra na oya ade na nya enkasa eyewu die mu nti wo ba back no mani hu no kwawe yenka no kwawe nchime nipa Aisha yo bi a ye do no pa asebie ni he beba studio Aisha yenka bi man but ye won sembi wo wa wo ba ke nyiye ebi niye ade na beba sabo sen koso hema nkoso hema se ye kan koso hema I say, be no one tears you. I mean, Chinamu kakra. Fanny said, be a yet, na issue be a ba. Mene say, be a yako. Who you saw him, what's I say? A your responsibility, some of Bashan Kabum, a back then. Nina and Coswanibia. Coswanabia. What are your words that here? At the papa, woman near my papa. About area and I say baby kwa what say enyen tokwa enti nan kan koso hema na me adom enyo bibiara twa da bia me kase ye won krofo bi wo a wo ma na mapa ma ye ye nkrofo bi ye kan ye chusu asem koso hema wonnim nyansa nanda na wendi share mu a ya ye omun koso hema Quination mo ne ade omu babontin emeka se meso mi wa asase ana mi asase wura nti metu wei wendi she nkofo bebre na aka nsem afa no ho ye nkoso ahiman yi onu so wa power ana wonkasa ana oni power ni bi ye wadi nyina wo kwa etu de mi wo kwa kan se ye betu obi ye ko bibi wo kwa ye nkasa o ade pa ye won nsem bi wo kwa just jamu na mo ba se dia Aisha jamu a ne so bibi bubu aye beto ye na so de wu ye jeti ye back Aisha wa ha but when ya sama wo back ye because so obi atisika chichiri di akosi dan wo say me yankoso hemanti me de me authority say me na ya me say it why ya me ati say me de me tumi bubu dan ni guna me de ya toilet how nipa de sesa wo kasa na wo kan nso no wo kase Agradaa kura ntumi me meba ye timi kasa na ye yie debi ade pa ye won tokwa bi wo wa anya mu na wo ba ku we bag no anya Aisha na ku ne ntokwa it was me and yet na ka ku ntokwa ne man and the same thing na so wa ye bibia eye ye
for say e ye ja when na beka nipa do na say edu ba bi no wontimi aka woni mo when na beka ya do inti ade na wo ye ne yankasa Nana Brown who is Nana Brown Nana Brown wo ye hwan Nana Brown yentimi nya no ye be ye Nana Brown say na some nya dia na some nya dia ye be ja no but when Nana Brown he's good to go because adepa sem na ayete hey ubenya ebia be 100 million enye izo na de ba ko tax no bia ka say because of the dibra akane na to so because of me nkoso nya ma tie say me bubu dan e de ye tolerance who are you na sisi akra no Nana Brown wati we ne dan ne ho touch ma sisi obetimi aka say ye wo oh yeah e dan ne ho touch ma sisi obeka say ye wo because what's sure ye wo kasa bi wo ho a me sra mo mpanifo aya mo chusu obi abedi ade a mo ma ye tenanse ni ye hwehwe nyankom onyakom na chi enyo bia ne edini dia hidi o enyo bia no deserve o bebre to because of ni dibre bebre to because of sikabia wo and sabe aya mo me hwehwe san yama we ye mpanifo me sra mo mi kramo na mu because ye nyina ya de hye ade pastor fura say ye o man Ghana ha wada wo ye dango wo ye nkranio wo ye fantinio wo ye kwapemio wo ye hwanyo ye ya de hye obi ye de hye enti me sra panifo no mo hwe ni pabia mo ba choose wo say wo mo media de enye se bia because of the sikabia wo and sade we ya de akoso pa neti na nka me try some me story bi we krom but me try so aya bebre na sha because of nipa ni dibre ni e dia mano oh ye hye se de wa ha mesi do wo sky de mana e be yi obedi akunya na sankoso ye penkoso ama ye ku yes but aya mo mi en hye oh so di yo timi aya eno ni ni o adepa the real nipa ni sika kura no wadwen a obetimi de buma na mo mi en fa ma no dan se ye de sika baba koto ebi ni ehu no Mesramo, when you pay for me kasa no, me kana say ankoyi a mo fan cheme because I think that this is the time I see a man nkrofo because I him for ne bebre because of security. Near the man. Opo ha on Israel, the person doesn't deserve one simple but because of me debre near the man. No, take advantage. Ade, na kadie me beba. Yetimi chusu sese ya enka wodie what are we deserve a peace woni ama bia wo ya no fatutu akwa mu hu sese se wo company for because adepa answer me ye be chusu sa wo ye penny enye izo sese enumunyam kesie bi de me woni mu ye du ba bia na fe that by example yes we leader into ade ade ni awi ade obi ani wachi na still Wavy. Aisha, yes, Miss Rawede, me ana me diem. Nanso, Miss Raw, ye de wodi pani a hwe na kasa de wate. Wo kasa no, se na wo sesa. Ye beba be back you because e na too late. Ye wa ha de wo ha for peace. Ha, wo di nkwasa asem ye do nkwasa asem be ma 3 times. Ye wa ha no no. Eti sa asem wo enya asem a ye betimi abak. Ye back wo enya yie. Because asem na wo kan eni nyan. Eni nyan. Ana afenso ye hwe. Wo na wo nya me ne wo na enya ntokwa. Adepa, wo ko frama Miss Kabagi abom ayebe. Me na wo ko. Also, ono krenti mi. So, na ebe. Say wati mi. First na bia went mi, but the neya wo be dia dia mu. No so de wani matwitwi bi. And now wo yo hene, ma ye na me ka wo yo hema. Why yo? O mpacho say. Me so what na ye. Wo yo hema momu no. Wo ti akonya tuntum so ma me ka me sa. Ade akonya. Na me ka me say akonya fita o, sa akonya tuntum na wo ti so a. Sabe, wo ya yi ni dia wo ti akonya so. Iti misra won say ye de woma ye de wani matwitwi bi. We ye de wani matwitwi bi mu totally. We me no wan kempie. Shadam, do abeka bi amonka na fe hole. Wo bwa ba ku bi beba. Wo mi enya wate.
Omanga na nya binumu die o. Omanga na nya binumu die o. Enti die pa na ekoso bia na fai. Ena sei na bra ha na ni. Ai na nya. Jai. One ka obekasa. Where are the afasu ya? No, obi say your humanity, obegugu fi ana oto na ohwe. Na bi o, enti weso. Mane ba bubu na bra. So ba bubu, wo de jai no ba bubu. Wa ba bubu. Akepa, you will say you are you kind of mafia or Charlie, I just mafia talk. You cannot do it. It's too much as obey to me. Until way. Isha, obey to me at the boo. Man, Jano. Just sometimes I never go why you do. Just be at the back. Show up. When you're not when you're dead, you get what base. Na mama party. Dadia, oh yeah. Mama party. Remember, it's a magic one. Yeah, but it's your money. It's a mesrana na bro. Traso. Why you be a year where you would do. We didn't into jai. So be bubu no be bubu nkwa dia. Tawon kona. Tawonku. Tonwadia wo ye. Menji wani se the way I wo kom ka eja. Me ya fe no kakra jai me ye na ntem faso. Me ye na ntem faso na na. Mesrawo. So be bubu ali. Shano. Wama wondro. Omo wan tre awudi no mundro. Ja wo no mun koso e. Ana ye mama Agradaa. Yes rano. I think say the akono. Who you suffer? Say you suffer kwa. Doctor Reverend Evangelist. Doctor Reverend Bishop. Oh, mama to say trust me sir. He won't trust so be so the naked pictures of that meba on trust. Nipa ni so de beba. Onu oka sa odi obi die ebeba odi eba na nipa ni e. Nti mo onu so nka so onu so won. Oh, but say no ni omo e form mo so take it action. Na make say on trust. Adepa ye woni ma bi wo ho a etore bi wo ho a nya bibia na di kasa wo. Etore bi wo ho a ma wani keke kra. Nti wo ye woman of God nti ye go ni hu fi no kasa. Dabi na say we wakasa na make say wakabi for now na eye won twa so. Because I said Ninsem ni just as a near my cousin, but last will be cast on me and or say, show the middle of my mishana or mamma nije. So me mamma nije. Yeah, joke. All kind of correct. Me mamma nije. Imagine say woman of God, okita ni Bible wako radio station. Or call preach or say oh microphone tutors. Teachers in him, or the body in our radio station. Imagine, mastery. It's a more kind of because of my show, yes, Ghana, you peace. Now, not brown. Yeah, peace. I got a big piece. I got a terrorist. Yes, Rawo. I thought about her a woman some news about it, but a near money be over no to Cassani be over and Kola eti to the airship. Oh, I thought about her. If you take Yama, I shall live. I shall so none of pet. I shall dinner miss on one of pet. Cassano dog. One mama party, Cassia, Reverend about 4 crana. A baby. Mama, Sabbath, one of your reverend, a chicken reverend. Miss Ram, I shall buy Nana. So, I shall yet do, but for now, we treat her one son, so and Cassa, and yet be a nice old Cassa. And the fire one dear you a while. Who Cassa now, crap funny, some was some year there, but I don't trust a pentam Becassa, who was say was some. So, dear Isha, say name. Mr. Isha, baby, be around one, Mr. Chicha, so I might like bread in. Just look at craft for now. Hey, over like 5 hours. Data zone. Only Ghana. Can make us a data zone on TC. No. I'm so
Oba no wa subscribe e de amaye wo YouTube no like your page no follow ye e wo Samsung akọ TikTok, Twitter, Instagram, Facebook ne nyina Adepa TV. Me name is Kabagyo na fe so shorty na de nkomo twetwe we e de ebrom. Tokwa ne de guso ekoso ewie ya e na mo part e ba live no e de ma Isha modi e wo watete ne pasa kra e wo media no eso ye producer Joshua me di Miss Ama Adepa besa so e hye biom e wo Adepa TV eso ya kra